Liturgija pređe osvećenih darova. Post je. Treba i raditi i tihovati. I biti usred svetske vreve. I truditi se da svetska vreva ne izazove uzrujanost u našim molitvama Gospodu, da nas ukrepi u telesnom i duševnom postu, kako bi naš trud dao dobre plodove. Post nije svrha samome sebi. Uzdržavanje od određenih namirnica nije nekakva formalnost koju je dovoljno ispoštovati. Post, kao uostalom i sve drugo što hrišćanin čini za spasenje svoje duše u ovozemaljskom životu, dobija svoj puni smisao u svetom pričešću, sjedinjenju sa telom i krvlju Gospoda Isusa Hrista. Tokom Velikog posta, uz uobičajene subotnje, nedeljne i praznične liturgije, po hramovima se služe i liturgije pređe osvećenih darova, sredom i petkom, kako bi se oni koji poste mogli što češće pričešćivati. Postoje tri glavne liturgije koje se služe u pravoslavnoj crkvi. Najviše se služi u toku godine liturgija Svetog Jovana Zlatoustog, onda posle nje liturgija Svetog Vasilija Velikog i liturgija zvana pređe osvećenih darova. U svoje vrijeme najviše se služila liturgija Svetog Vasilija Velikog negde do 11. vijeka, ali je zbog svoje praktičnosti i sažetosti preovladala od tada liturgija Svetog Jovana Zlatoustog, tako da se ona služi u toku čitave godine, a liturgija Svetog Vasilija se služi za vrijeme Velikog vaskršnjeg posta, u toku velikopostnih nedjelja, služi se na Badnji dan, služi se uoči bogojavljenja i služi se na sami praznik Svetog Vasilija Velikog. Liturgija pređe osvećenih darova može se bez ikakvog preterivanja okarakterisati kao duša ili centar velikopostnih bogosluženja. U nekim starim bogoslužbenim rukopisima poznata je kao liturgija četrdesetnice. U stvari, to je služba koja najbolje simbolizuje ovo svešteno doba godine, vreme posta. Liturgija pređe osvećenih darova je izrazito služba koja pripada velikom 40-dnevnom postu. U suštini to nije u pravom smislu liturgija, nego je večernje, uobičajeno večernje koje se služi i kome se pridodaju određene molitve i prozbe uzete iz liturgija preko kojih se pripremamo za sve to pričešće. Suština ove službe krije se u samom njenom imenu. Liturgija pređe osvećenih darova. Prema tome, ona se razlikuje od liturgija Svetog Jovana Zlatousta i Svetog Vasilija Velikog, u kojima se savršava evharistija, prinošenje i osvećenje svetih darova. U toku liturgije Velike četrdesetnice prinosimo pređe osvećene, to jest svete darove, koji su već osvećeni na prethodnoj liturgiji. Ovi sveti darovi prinose se kako bismo imali priliku da se njima pričestimo i osvetimo. Sveti darovi, sve to pričešće, tijelo i krv Hristova, se pripremaju na prethodnoj cjelovitoj liturgiji, dakle ili u subotu osluženoj ili u nedjelju. Izvadi se, kako mi kažemo, 2 ili 3 agneca, dakle to je onaj sveti hljeb koji je tijelo Hristovo, izvadi se jedan za onaj dan u koji se služi liturgija, a 2 ili može i više agneca, jagnjeta Božjeg se izvade i oni se čuvaju do srijede i do petka, jer se obično ta liturgija služi srijedom i petkom, a može i drugi dana u toku nedjelje. Taj čin liturgije pređe osvećenih darova, čiji sami naziv govori da su darovi prethodno osvećeni, zato pređe osvećeni, on je nastajao i na istoku i na zapadu. Pripisuje se papi rimskom Grigoriju, znamenitom dvojeslovu koji je živio u 6. 7. vijeku, ali onaka kakva je ona danas u upotrebi na pravoslavnom istoku,
ona je nastala sigurno u Carigradu, vjerovatno na osnovu neke od službi koje su se pojavile negde u crkvi Rima ili u nekoj drugoj crkvi sa zapada, Galikanskoj ili eventualno Kartaginskoj. Tako da se ona uobličila i predstavlja sastavni dio velikopostnog bogosluženja koje je izuzetno bogato i koje je sastavljeno prvenstveno od psalama Davidovih, od pjesama, od tripjesneca. Služi se iz knjige koje se naziva Triod, što znači tripjesnec. Obred liturgije pređe osvećenih darova sastoji se od večernje službe, na kraju koje se iznose sveti pređe osvećeni darovi i čitaju molitve pre pričešća. Sledi pričešće, a potom odgovarajuće molitve posle pričešća. Veza između ove službe i posta ogleda se u njenom posebnom, tužnom karakteru. Sveta trpeza i sveti sasudi u kojima se drže sveti darovi pokriveni su tamnim pokrovcima. Molitve se čitaju sa osjećajem smernosti i blagosti. Sve u svemu, celokupna služba je obeležena posebnim osjećanjem tajnovitosti. Prvi deo liturgije pređe osvećenih darova sastoji se od velikopostne večernje službe sa nekim specifičnim razlikama. Sveštenik je obučen u tamne odežde. Samo večernje ne počinje uobičajenim blagosloven Bog naš, već liturgijskim vozglasom blagosloveno carstvo. Na taj način naglasak cele službe stavljen je na iščekivanje carstva Božjeg, istu onu nadu koja obeležava čitav veliki post. Zatim, kao i na drugim večernjim službama, čita se 103. psalam. Ovaj uvodni psalam počinje rečima: Blagosiljaj dušo moja Gospoda. Gospode, Bože moj, uzveličao se jesi veoma. Ovaj psalam koji hvali Boga, Tvorca svega sveta, jeste neka vrsta uvoda u večernje, a time i u celokupan ciklus dnevnih bogosluženja, jer prema starozavetnom predanju veče i dolazeća noć smatraju se početkom dana. Posle ovog uvoda, sveštenik poziva vernike na pričešće na velikoj jekteniji, jekteniji mira koja počinje rečima: U miru Gospodu se pomolimo. Zatim se čitaju psalmi 119. i 133. Ovi psalmi su deo 18. katizme, poglavlja, psaltira, knjige psalama. Psalmi su poznati kao himne uzlaska, uspinjanja. U starozavetno vreme oni su pevani tokom penjanja stepenicama u Jerusalemski hram. U toku čitanja ovih psalama za pevnicom sveštenik u oltaru priprema svete darove na žrtveniku. Pređe osvećeno jagnje, telo Hristovo natopljeno njegovom prečasnom krvlju, koje je ostavljeno na oltaru od prethodne nedelje ili subote, prenosi se na žrtvenik. Zatim se neosvećeno vino i voda sipaju u putir i sveti sasudi se pokrivaju, kao što se radi na punoj liturgiji. Sve se ovo savršava tiho, bez pratećih molitava. Poredak svete službe podlači tu specifičnu crtu. Sve molitve već su pročitane na liturgiji u nedelju, na kojoj sveti darovi behu osvećeni. Večernja služba se nastavlja pevanjem stihira iz redovnih večernjih psalama, počevši od reči: Gospode, tebi zavapih, usliši me. Stihire na Gospodi vozvah, određene u bogoslužbenim knjigama za svaki dan, smenjuju se sa tekstovima iz psalama. Na kraju ovih stihira sveštenik vrši uobičajen večernji vhod, ulazak. Ulazi u oltar kroz carske dveri, završavajući vhod pesmom Svetlosti tiha. Posle vhoda na večernji vrše se dva čitanja, takozvani parimeji iz Starog zaveta. Jedno je iz knjige Postanja ili iz knjige o Jovu, a drugo iz priča Solomonovih.
Između ova dva čitanja služi se obred koji nas podsjeća na vreme kada je post bio neizostavni deo pripreme za krštenje. Za vreme čitanja iz prvog starozavetnog poglavlja sveštenik stavlja upaljenu sveću sa kadionicom na soleju i blagosilja vernike rečima: svetlost Hristova prosvećuje sve. Sveća simboliše Hrista, svetlost sveta. Ova upaljena sveća koja se podiže iznad evanđelja za vreme čitanja iz Starog Zaveta ukazuje na činjenicu da su u Hristu, koji je prosvetlio svoje apostole, ispunjena sva proroštva kako bi i oni mogli da razumeju pismo. Stari Zavet vodi ka Hristu baš kao što i Veliki post vodi ka prosvetljenju onih koji se krštavaju. Svetlost svetog krštenja, sjedinivši ljude sa Hristom, otvara njihov um za razumevanje Hristovog učenja. Posle drugog čitanja iz Starog Zaveta, iz sredine crkve dopire svečana i dirljiva pesma. Za vreme pevanja, dok svi prisutni u hramu kleče, savršava se kađenje ispred prestola i žrtvenika. Smenjujući se sa drugim stihovima iz istog psalma, ove pesme se ponavljaju 6 puta. Potom sledi usrdna jektenija za sve članove crkve, kao i za katihumene. Od srede 4. nedelje Velikog posta, posle usrdne, sledi posebna jektenija za katihumene koji se tada pripremaju za sveto prosvećenje, to jest krštenje. U stara vremena, sveto krštenje vršilo se na Veliku subotu. Posle otpuštanja katihumena počinje drugi deo liturgije pređe osvećenih darova, obred svetog pričešća. Sledi svečani moment prenošenja svetih darova na sveti presto. Gledano s polja, ovaj vhod liči na veliki vhod pune liturgije, ali po suštini i po duhovnom značenju on je potpuno različit. U punoj evharistijskoj službi veliki vhod jeste prinošenje još neosvećenih darova. Crkva prinosi sebe, svoj život, život svojih vernika i svu tvar kao žrtvu Bogu, prisajedinjujući ovu žrtvu u jednu savršenu žrtvu Hristu. Sećajući se Hrista, crkva se seća svih onih koje je on uzeo na samoga sebe radi iskupljenja i spasenja. Prenos svetih darova simbolički predstavlja pojavu Hrista i završetak pošćenja, molitve i iščekivanja, dolazak te pomoći, utehe i radosti koju smo iščekivali. Svečano prenošenje svetih darova sa žrtvenika na časnu trpezu praćeno je pevanjem drevne himne Sada sile nebesne. Vhod sa već osvećenim darovima vrši se sa krajnjom pobožnošću i poštovanjem. Za vreme vhoda, uz zvonjenje zvonca, vernici vrše zemno metanije, poklon. U srpskoj praksi, posle velikog vhoda, na liturgiji pređe osvećenih darova čita se molitva svetog Jefrema Sirina, Gospode i Vladiko. Posle čitanja ove molitve, odmah počinje priprema za sveto pričešće. Njegova suština leži u molitvi Gospodnjoj, Oče našu, kojom se uvek završavaju pripreme za sveto pričešće. Kroz izgovaranje Hristove lične molitve, mi uzimamo na sebe Duh Hristov, prisvajamo njegovu molitvu Otcu, njegovu volju, njegovu želju, njegov život. Sada se pričešćuju sveštenici, a potom, posle pojanja stiha Vkusite i vidite kako je blag Gospod, počinje pričešćivanje vernika. Služba se potom završava i sveštenik poziva da izađemo u miru. Na kraju službe čita se zamvona molitva. Završne molitve na punim liturgijama i na liturgiji pređe osvećenih darova poznate su kao zamvone molitve, zbog toga što ih sveštenik čita ispred ili na mestu gde je u staroj crkvi bio amvon, to jest posebno uzvišeno mesto odakle se čitalo evanđelje. Zamvona molitva na pređe osvećenoj liturgiji izuzetno je lepa. Ona odslikava vezu između služenja liturgije pređe osvećenih darova i velikoposnog vremena. Sveta četrdesetnica
jeste vreme duhovnog podviga i teške borbe sa strastima i gresima. Ipak nema sumnje da će pobjeda nad nevidljivim neprijateljem biti dana svima onima koji se, po rečima zamvone molitve, bore da se dobrim podvigom podvizavaju i da se kao pobeditelji greha jave, a dan Svetog Vaskrsenja već je blizu. Kao i sve ostale službe, naročito svete liturgije, imaju za cilj taj susret Hrista sa nama, sa ljudima, sa crkvom Božjom, sa svakim od nas pojedinačno, i liturgija pređeosvećenih darova upravo je mogućnost naša da se sretamo sa Gospodom, da se pričešćujemo tijela i krvi njegove i da zadobijamo očišćenje duše i srca, prosvjetljenje uma i prisnu zajednicu sa Hristom Bogom u crkvi Božjoj ovdje na takav način da bi se, kao što kaže molitva, njega pričešćivali još prisnije u nevečernom carstvu, njegovom carstvu nebeskom, carstvu Oca i Sina i Duha Svetoga, Boga našega. Sveta liturgija pređeosvećenih darova jedna je od najlepših i najdirljivijih službi pravoslavne crkve. Istovremeno, to je važan poziv na češće pričešćivanje svetim Hristovim darovima. U ovom bogosluženju odjekuje glas dalekih vekova, glas živog, ranog crkvenog predanja. Taj glas opominje da vernici ne mogu da žive život u Hristu ako stalno ne obnavljaju svoju vezu sa izvorom života, pričešćujući se telom i krvlju našeg Gospoda, jer Hristos je, po rečima svetog apostola Pavla, naš život.